Jisu punukeu ghili. Judea kakau Herod golokilo gelel lo Nazareth miship lo ililo chelaki mere pikiu aje liye amikucho toti milaki eno liye David lagami Joseph sase kaskave no aje Kolo laki kungumi Gabriel huno li lau iperi liye msave ikemu kungumi huno pi msa kevilo o ampiu mlo kuchu aulo vilo ampiu no ogolo ani julo no ye mishulve no anulaki pununani no paje jisu kutsunani ampiu alhuno pasu David kakalak patsunani niye akimi kahakiri kisheno tishilunika arungu kimteno osho ikugunani no shishe akitheu kakano onapengonani ike anu pununiye akeu huye alhu nu akimte epi kunani julo niye ampiu kemi otsaki kelono tishipeni kungumino li launo uve Kuro Joseph no Maryye mishipuve arikiu itikeno paye amlo kupnave no akhaz lono li pelo tiche tire shive penishimokihu mukha no asho 11 pi kumsive ikemu pano hipo bihu kumsu akelo ampiu kungumi lakino asamono palo ipireno pi David nu Joseph Mary pesu onpu shinikyu msakevilo ku rengu lino kiki mshupu anikeno tiye aungu kimte launo ke lino anulaki pununani eno noye paje jisu kutsunani ku rengu pana pau timko pano khinelono khalunani kuro Joseph no idai thurikeno ampiu kungumino azatsikyu kikelono pano titoishive eno Mary pesu pani pushive Mary no apunu goloki tovenie chekelo Caesar Augustus launo ai khakun tsulo timko pelo aje yesul penike khakta yeza kiepu Caesar launo yeza hibo tsani nong kum tsu pute ta mishipulo ono nong aje sulvelo Joseph ki David polo kofo eno lagamikehu gelello Nazareth mishipulo no Judea gakulo David mishirna Bethlehem epichekulo aje sinye oy pamano Bethlehem toke gulokilo inakilo akahave eno pamaye amshikilongobe eno Bethlehem lo amshikilono Jisu punu lino apikumtsa tachupese pakazpe amshikulo puzu Tipo khau alzalo ambekeu no putolo pano loji jukto khyai tilehi ampiu kungumi lakino panokozlo iperi panong ye iro no msave kungumi no alukibi sita pese panong vilopi pai khavi kungalo kungumi tipo golo kungumi kitami ipere no alhu shekhe ripi kunga akitheu lono alhu shekhelo eno aigilo pamlo chulu cheke ko golo alo inokyu alo ambe ke kono Bethlehem lo irikelo Mary ngo Joseph eno anuhu amshikulo za arikyu itulu Kipelo ayepu kiritim no Jerusalem lo ireno akakau Herod vilo inju. Ju mi kakau anleshi punukeu khile anikya. Ning no kipelo no payepu iperiku itulukehu.
pam lanike iriane Herod no achnetomi no ayeza shikakami panoko vilo injukelo panong no Judea ga khulo Bethlehem lonake pi khochile ku rengu tungkup mkono pichopu be pani ki hu tilehi akau Herod no tu khoshi kipelo kretimi kusono ayepuye kyu tu khudolono iperikeno panoko launo itskhe shilve eno panong vilo pare ono mlanike ascha patslopi kipe launo kiki ayepu itulikeno panong zu chegiveno kilehi anu anikeno be joy tipo ashongove panong no akila ilokelo paza merino anu sasungwa ari eno panong no ichaki pamla eno agojeli pucheke ko ikipepe pache eno panong ye Herod lo idiomove ku rengu asamono kutrive ki hu panong ye ala kutauno panong gakulo ve tungkup mino pichopu pepa ke toi David lagalono Bethlehem pulo aye kha rengno khakulu punukeu